Kajing pulih na ka gospel bakut kat kumung Lukas. Kalenong ka basaw kadukat ka balay pupra hadu saw pusaw. Jisu ulami na kasinakok bat ulalet syaying usiman. Kakiaw kurim usiman kapangki syokjur bat kilakterpat yu Jisu na kabenta jongka. Ulayeng hajan jing tiak jongka bat ulah hukum ya kisyo. Kakisyo kala pelat yaka. Te kala kijoj bat kala sedang ban penkre jing bam yaki. Enda premit paro kibadan kibapang harukam kilawan ra yaki syau Jisu. Ula bukti ha uway pa uway naki bat ula pynkoit yaki. Kiksuj ru kilami na bon ba kibriw. Daka baperta melong ukun ublay. Jisu ula kentet yaki bat ula bidang yaki ban om yathu briw namar kitip ba uday Mesaya. Lang step Jisu lami nakasnong bat ula let caka-caka kenja. Kipat ba kilayawat yu bat enda kilalap kim kwa belat syu ba unlet no. Henry ula yathu yaki ngadai banyalap yaka kubor babaha jong kahima ublay hakiwe kishnong ru kane kakam balapha yang banle kumta ulayay yalap hakisinakok hari Judia ka gospel bakut utray.